Make some noise for contestant number 5, Sarah Rugby.
Kalandi, tangte nangli thanili lam kisi narju palpito, lasi nili nakar juji lam tibalanjo ikpi, lasi lam tibala pusangino, no tempi kopilo, lapen no tempi kopipensi kasela. Kalau heavy bukan, dah cuma mak, ah, ini lah, dia bukan hal juga. Kalau heavy boleh lah, bukan, ini kalau bukan. Coba, pengalaman kita melakukan itu, langi dalam grooming ni kau apa nak cari dulu? 9 days. Laban na 9 days pa lang ito pipila sa aking pagkaw. ZKYF 2024 organizer Amin Musa. It's a clean society. So let's go with that number 17. Betul muka itu je. Belang juga. Ada yang betul kerja betul ni kau. Mikir cerita kau tu istilah ini kau. Lasi, ini pengabar juji alam final joy pick. Lasi arjui pamino, alam hilang lo bukan lo. No tay, la arta ki junto, araki hormiti demba bad pick. Lasi naso bukan, lagi bukan. Isi acha tay nang bilote, inje alam itu bukan, lam panji, apa nang bilote nang opisi inje panji. Jangan pernah. Alam hilangan ni bujing lagi ni. Kelada kan sini kan tadi dari nakar jual alam hilang ke. Laki cowok tu, di ada kicu tu, bih tu ni. Alam itu laki cowok, kebat bekerja. Nasi lagi ni berkopi, dosa aku nak tidak ada kisi lagi je pada tangan je lagi dosa. Dulu betul cowok betul kati. Dah itu betul betul. Kasi puthon na si
karju itu 20 meter tadi. Mau ngambil Can itu. you please introduce me once again? My name is Joysing Bey. Okay. So, let me ask you a question. Regarding being a boss and a leadership, there is a difference between boss and a leadership. So, if you are given a chance to win this title tonight, so what do you want to be? You want to be a boss or you want to be a leader? I would like to be a leader. Can you just explain why? Because I would like to lead all the people around me, and I would like to Thank you. Contestant number 19. Let's go contestant number 11. Contestant number 11, please step to the center. Carlo, contestant number 11. Magsasa yung kipito nga. Lasso ng jiri, ning chipatong ng jikan. Kaya sa kami, kasi nililali pa naman jibon sila kaya enjoy pay. Kasi na siya pa nalipan lagi hobby sa na siya paning jima. dancing, crocheting, and knitting. Okay, crocheting is a very unique hobby that you have. Crocheting mati kiro ay dipu, na sopan lo kadi. Tangte nang lilabang lemig bear lo kadi. Lemig bear pulo tangte medium size sa tumhandi. Ito mas size do small do medium do large do XL do. Pulo tangte medium size tumhanandi jongsi. Isi choy ro pinanjip te ko anhon nanji. Ate ko anang meter ko anding nanji. Medium size na kung isichoyro ng jibote, kung ako'y pidak ng jib. On the point. So your next question will be, so if you win this title of Miss ZKYF 2024 tonight, we are going to get some cash, right? Tapos dami lang po jibang so Miss ZKYF high po nanti nangis labang so tangkap ang kopilot kayo bantu, pati kopilot kayo ji. Nilidok si Pinamay na ang suot ng kahay ng isoprote. Nilibog akupan. This is full fee pero ikinto. Tapi nililitang ito pan. Nililitang ito pan. Corresponding tangga ke kinang sabasi. Nili pan. Tapi Oh, mo sungga do wai bu thang lo. Oh. Ah, sungga do wai bu thang lo dai. Thank you, contestant number 11. Thank you, contestant number 11. So let's call contestant number 20. Contestant number 20, please step to the center. Allow me here, contestant number 20. Pardon? Nangin nun, kasi pati nun eh. Mr. ZKYF, kopi ang bengo. National Sling of Love, Post Global City, ang mga symbol है, गदा को alpha symbol है.
Audience to Rabu Nangane enjoy to audience. Lapangnya terlalu keluar sudah stop. Contestant number 12. Hello, contestant number 12. Hello, Miss. Sana na ang parsa mo kayo sa rumah. Ini ang jalan nama. Ang cuma nak cek. Lagi ini. Karena saya dapat jual anda. Yang luar kecil kok, tapi kopi. Ini suara lutung pekok, kecil kok, pekok, amin kaprek dodi kali malam. Langsung pekok amin hai nanti sedikit, sombli sombong. Ini sama pekok. Kamu dolan? So now let's call contestant number 22. Alangnya contestant number 22. Pardon, contestant number 22. Lagi channel ni pilih deh. Tante, ini masak sup kelam tu nanti tu pasti macam-macam beda deh. Narwas jadi. Alang itu sekarang masak sup ni pilih kopi nanti tu masak sup hamil jual tante. Walau itu tante nanti tu enjoy the job, rasa nampak ke. Bos kami orang dalam itu sekarang pilih kopi. Jadi pakai dulu ni. Seperti itu nanti. Dan kita nanti pernah jumpa jalan yang pusat hello. Bini, jadi tu makin kau macam seperti. Jadi tu nanti kan top 18 macam mantri nerket. Mana boleh lo? Tapi nanti jadi pernah kita. Dan ini tu nampak baik pun bang green nerket pen RC gimana kau mat lo. Tante,
you so much, contestant number 22. Non-conformity to hand box to the man. Let's go contestant number 13. Who wants hand box to the man? Contestant number 30. Contestant number 13, please step to the center. Sekarang, ni Juji nak enjoy pandai. Ini pun nak dia kaya no. Tapi pun kami nak. Nanti tu thanu negeri thane. Chani bila thanu negeri thane. Thank you so much, contestant number 13. Contestant number 23. Contestant number 23, please step forward. Allow me hello, contestant number 22. Pardon, contestant number 23. Chalo naik pilih deh, pilih deh. Tante yang ini penonton kita. Nona kai, patut kami sedang social media kios arselo di Facebook, Instagram, tentu kami lakukan di dosen om. Lasi, bangsa Facebook, Instagram, kios, ale bando, ale doma, ale awe, ada apa kai pak? Facebook, Instagram, Telegram, ang kasos kami important yung pati langso. Piling may itong mga kindrawa program at sa kami di Instagram, Facebook lang kami Telegram lang di kapag ini yang dua pas kami ada langsung kami Facebook lang pas kami Telegram lang di news hype pas kami ada information lang di kasi nililin pende sudah kenang solo Facebook Instagram anta kasi lalu labang kenali kali itu apa sudah kali itu jadi tante joksi di nali panarju ale avekma Facebook Instagram pun nali bersih puji merits demerits nali merits pun nak kali kalau tante demerits tak akhirnya yang langsung dan negatif pun dan kali kan Facebook Instagram kios saya Rather than tagging it with her, Facebook kayo sa nung di Facebook itu Instagram Facebook ni lo dai di tekong nong ku pilihan si kami di tekong nong kong kaya yo agad si kami labang di kuti yung si jasigili mati kuti yung kami Facebook kayo siya lalu isinay mo kailan tayo dito. thank you so much, contestant number 22. Now let's go on the stage, contestant number 15. contestant number 24 contestant number 15 please step to the center. Allow me hello, contestant number 15. Ini rin sa Nicaragua. May
you so much, contestant number 15. Contestant number 15, now let's go to contestant number 24. Halang ya, contestant number 24. Orang sama. Ha? Ya. Halang ya, contestant number 25. Start down, contestant number 25. Nanti dia video si contestant now, nanti dia lakukan charge posisi nanti Kasi, nanti kali ni number jujur lah kira pusat ni loh, joy pick, ada simple pick. Nanti rata tu pilih jadi dua di nanti tu mana ni lah. Acha punya sini ko, raja ni meja pati, ada miss ZKYF sini loh. Kasi nanti lagi sini asal tu ilang boleh tak. Ada miss ZKYF kosong nak kopi lah. Kosong nak rata buat sini. Kan belakang tu. Beauty pageant kopi lah tante. Beauty pageant kopi lah. Gaji ini cepat cok dulu mah beauty pageant loh ke. Ada yang kubur ada yang cok loh, hilang loh. Kali di, tante kosong loh, nampak ni tak? Kethek. Miss ZKYF 2024 dengan nursery high dan berkaitan non upfront. Kita jenang profesional ni yang itu. Non ZKYF tu non bukti bancaran kami along the bridge kami ni supaya kita cepat itu contoh contestant number 25. Choro, contestant number 25. Contestant number 25. So ladies and gentlemen, finally the closing round is over. Judges akan hati Tuhan sampai choro lo, nanti tu jumisan